이외민나 termi siwe MTNRT siya kunawe experiment sasay kala iramwe chairman he Vienna atungwe ninkanan kubangau da ina NRTS chairman election sagawai obviously boya tissue the date 5th May 2026 li notification software jana date 12 May 2026 li election sagawai MS officer mi phanga police asimi troop taraye kala pungbaro horchakle election sawra jawi da pungbaro le community hall le ram nauping ka tawang rang lobe ka election he masapai mara da village mandri hina ana mi side corole apang chi chilaga written sawi da election he masapai mara da tawi da ito Kelaja simre na aksita twin ningkalaga twin disok by side ka aning ningka klauda joseph simbe siwi patina akhawle mulungwe sambung salaga aning ningka klauda kunuba aina mulungwe aina apuile rangkit kujuwawe kai khana thage kai khana sire ka kelaja he nampunam tagaina hol jena sokre chitai sarala asimi mina wangkuen laga now snow bingle kala asimi mile mulungyan na thamsake mulungyan na sangsake lang meda chile potom se sawa kunjan simre na chile wason luye sada thawlo hiksa mrana hina kipali mi cha mimangida sada thawlo tawawe kala akaba dilela to kwilaga sa thawlo atu hi atam lage the wausnge kala akhpali sa thawlo chi pali ine e experiment mg analysis with chairman ilila sa thawlo to hangne jana iliwa ikdom rai si simguna simli thanjang awe ka khlajawa si sokai da anik lamthe bimda awe ninghan kana yang khwadam bithal nila police ile yamai ka police lam gan mira thumne jana songful le isi simli yang sang adam di seran asipadi nang hom la ga the na ale kachung na sawai da ahe kalam hai lagai na isi sim ne kilim the le isi sim do hor chak mungjanga we ajile kana we ka kan hai wi thilila asimi yongla la ga kusoklo ale hilisa chatre kusok milo da singli la ga thane jana jiwi thili ara police change jiwi la ramna bing na chili kham yawi da isi he kelajai asi jungna longau kita district hospital sawai kala jitham 12 May 2026 ngachin 4:30 PM le isi na police le complaint wasai jana police le confirm wasal ga FIR lam sami thumne FIR sakhwai sakcham desi hodnaye ka nawlak aina date 7 June 2026 le FIR formally lost hana usine jana jisangje FIR lost sai laga police na ki election kwika mila tumle johawe atum sak ngai sang sake atum na thada treaten sak ngai la sang sake alwen dang da FIR lost sabing kala ijangjang da atum na life threat ana thada sat chawra ji he atum ningin alwi le futale a ina hangai panawa hidhada police na atum violent criminals hiping le atum sak ngai sang sakai ga itum thadok thiura lang kharda saju gai singru kala alwari triten sada khle meeting hi alwen dangda chatung chatwa lam sapai da khle ne khram ne hanung ngai le lamon ngai le manung ro bam da khle ne jana ina hanghai ina apil sang ngai na ba yang sang ram higher competent authority na hi kathak wa longle kesi singam yaruno simaning kha itum mi kikham khaning itum mi peace loving responsible citizens being he criminal way along hile mok thipai thura da ina appeal sangai